Lagip di napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo ayoli. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili umat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan ayoli. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nakaring ka pa'y magayang bakay. Tiyan mo kat nakaturog kan. Sa dino tinagapwam, Edward. Ay kat iti trabaho sa dino pa'y gumangay. Nag-overtime kami. Among matabyernes ita. Iso nga ado, ti marami di jo opisina. Ne, dawag ko. Sung batak labit bakit? Muti dita, cellphone! Ne, apay nga inagaw mo ti cellphone kanya. Tay-tay ka titi ko na matrabahom, Edward. Dito ti ko na nga in-overtime mo, ha? Ay, kuha bakit? Danggan na kumapay mo ta. Di mo pa'y kami mauwata. Ano ti siya paawatan, ha? Ti panangag-agad na ititangid mo. Ti panangitetext na kan ka, ti I miss you. Kan I love you. Wano, tilatawan nyo adwa na ko holding hands kas na kadi. Yuli, ite. Agsawa ka, Edward. Agsawa ka. Gusto na bakit gusto na Aklo nagbidutak. Sorry. Yung mamating ako mga kanya. Nailaw anak lang. Ngumkid di si kate ayata. Napudno asyat tay ayatam. Apay nga rod nga iso ti bas pilpilya mapagawidan. Kalpasan ti trabahom. Apay asakan tula agawid dito'y balay. Kalpasan ti panagragsak mo iti din na day ta babae. Apay Edward, apay. Sorry ka din bakit? Ikaw saan na maulit? Maudin na ito nga ipapankwit ayan ni Ross. Promise. Tiyamo, nagbalbaliwan ni Edward. Ngam saan matgayam. Taadamanan kalukwan nga aramidan na. Adamanan babae ti asawag nanang. Inulit naman ang tinaramid na iti. Amok ana sakit ipagdaldalanam ita anak ko. Angem kas itinakunak idikeng ka. Masapol nga agbalin ka anatipken. Di ka agpaabak iti liday ang mapaspasaram ita. Kang runaan iti amin, ang nadam ti tunggal desisyon mo. Di ka kumaagdardara-sudos anak ko. Numabalbalen, saan mo kuman basta-basta itag ti panagtalagmaw. Nang runa no paulit-ulit metang ti panagpaspasakit ti asawam kaka. Talaga nagsakit nanang. Awan umasping iti kinasakit na. Anya taramitan. Ay atagmat nga min Edward. Ikadya kaya na mapukaw ko ti asawag nanang. Yulay anak ko. Namaminsan, kagurak ti bagay. Amino, oray amok nga aramidin ng tumanan. Kaya't kulat nga ikan iti gundaway. Ada amin kan kaapanggadang anak ko. Ang panunutam kumamat ati bagem. Nubilang man ta masaktan kan tumanan. Awan to kumati sa bali apabasulam. No saan ati mismo abagim matlaang. Isu asakbay nga agdesisyon ka. Panunutam pa'y kumaada imbag anak ko. Nagaduti dinadaol mo, Edward. Saan lang ati panagtalag ko? Inraman mo pa iti kinatal na ti panagbiyak ko.
Salang adayta. Pati respeto iti bukod ko abagi napukawan. Agraman dagiti arapa abtaken adupay. Yuli, Diyak amo no mapakawan ka pa'y. Gapo iti naramid mo. Diyak amo no maisubli pa'y ti sigod a kinaragsak ta. Diyak amo, Edward. mawatan ka, Yuli. Amo ka basol ko ti amin. Ngamay may salahang ti masigurado. Ay ayatin ka. Katjak kahit ama pukaw kahit ti biyag ko. Iso pang aasim ka di at apakawanan na kon. Nakasagaan na kang agbalbaliw. Saan laing para iti bagit. No di kat para kin ka. Kan para iti buklen ta pamilya. Pang-aasim ka di ha. Pakawanan na kon bakit. Ikarik. Saan na maulit. Nalakalaan nga ibagaday ta, Edward. Amok neta. Ang mamati ka kumamot kanya. Talaga asaan na maulit. Promise. Namin ano ka na nagkari. Namin ano akmatan anam ati. Ang amaging kaita. Agsangsang itaklata iti danam. Gapo iti kanayon apan ang loklokom kanyak, Edward. Saan na maulit bakit? Promise. Saan ako nagbabae? Si kalaang tayatak. Si kalaang ti pagawidak. Awanan sa balibay. May salaangan, Edward. May salaangan agundaway. No dadailam pa iti may sa agundaway nga itit ko kan ka. Awanin at talaga. Oh, agyaman ak, Yuli. Ikarik, jak dadailan tintil mo agundaway kanyak. Agyaman ak, tauray kastuyak. Inikanak pa iti tiyansan. Agyaman ako unahay, Yuli. Amok nga ayatom ti asawa manak ko. Angam, amok nga amumbay no kasanom anasaktan ti rignana. Gapaw iti kanayaw na panagpababaeng. Nanang, Edward, anak ko, dumngag ka kumamit kanyak. Saan nga abin a tao ka maikan iti maikadwa agundaway? Saan nga amin nga asawa ket kabailan na ti mamakawan, kalpasan ti panakapasakit ti puso na. Isuan nagasat ka anak ko, nga may pinakawan na ka ni Yulay. husto kayo, nanang. Talaga nagasatak. Ngamin, inikanak manan iti may sa agundaway ta asawak. Di mo kumangarod sayangan day ta agundaway anak ko ah. Taamangan no inton sumarunaw ay awan tong ni Yulay nga widam. Saan na nanang? Diya akong pasakitan pa ita asawak. Saan akong nagbabae? Ikarit neta kada kayo, nanang. Nalala, day tati kayat ko ang manggugan kan ka anak ko. Kitsabay la ko ma, tasaan ka laeng nga agpatingga iti sao. Aramidan kan panagnakam day ta iti asawam. Iti kasta, agbalintaw anaragsak ti buklen yaw a pamilya. Ne, lakay. Nasapa ka mo ang nagriing. Ha? Siyempre, bakit? Mala. Agtugaw ka ditan. Tay sagana kong tipagar mo sa ranta. Anyang itinlutom. Nagprito ak ititlog kan tuyo. Sakto ng ilambong itugot ti kamote. Isaw-saw tayo ti bagoong with sili kan kalamansi. Wow! Nagimasan? Launay ha, bakit? Malala. Agtugaw kan tamangantan. Agyaman naklakay at. Saan mo mo't amasapol nga aramidin da ito itinal daw kat? Bakit? Kahit kulang ba't nga ipakita talaga nagbalbaliw akoon. San lang nga iti sao? Mudikot itaramid. Okay, adakan ka day ta, Edward. Ba nagapagyaman unay. Ang kas na kunakon, saan mo't required nga aramidin ti kasto itinal daw? Baybayan na ko malayang bakit? Kahit ko asunitan ti ado ang nagkurangakan ka. Ikaring aramidag amin nakabalak. Tapno mapanak nakakatalaga nagbalbaliw ako. San lang nga pare ti bagay? No di kat para rin ka.
ken itibuklen tanto a pamilya. Agyaman na kadagitoy anatang kan prutas nga injugyo tatang. Awan anyaman na anak ko. Adaw timulami anatang kininanang yaw. Iso analagip ko ti umay mangtag. Kit, kumusta kayo matentang? Kasi ti Diyos, nasalun at kami matlata anak ko. Apay ngay, asaan kayo nagkuyog kanina nga nagpasyudad? It no pilpilitak nagkuyog kami. Masadot ka no, may. Ay, kastaya? Uy, nasakit ka no ti saka na. Ang mumbat ni nanang yaw, sana mahilig ngagpaspasya. Sana bali tatang. Da kamin tulaangan ti agawid kini Edward, apaman ang makawaya kami. Wala. Kahit kumusta mo din nga ni Edward? Talaga ka di ang nagbalbaliwan ta asawa manakaw. Uwan tatang, makitak mo't, adun ti nagbaliwan na. Kanayon nakpayon nga ilutuan, ken kanayon ang masapang agriing tang, saan pa yun ang marabrabyan nga agawid. Eh, kat nasaya at mat ano kasta. Ang amnay, di kag sigurado. Ngamin, ti babaero, kat babaeron tulak tanak ka. Narigat ang nabaliwan day tang ugali. Ambok day tatang, angam makitak mo ti sakripisyo na. Bare nga, nupod no ang nagbalbaliwan ni Edward tatang. Amok ngay ayatem di asawa manakaw. Ngamnay to'y titandaan. No pasakitan na ka manan, pang-aasim, tadi ka kuman agbalin amaag, yuli. Uwan tatang, amok day tan. Kat agyaman ak iti kanayon apanang palpalagipyo kanyak. Adaytad ko kang gabakay. Anya day ta Edward? Jaran! Sabong? Para kanya kadidayta? Wala. Mangipalagip ken mangiparik na. Nga uray namin anon adara sa nagbidota. Si kalatati ayayaten ganipat patag ko. Ket nakasaganak ang mangipanagnog itinal daw at talaga ang nagbalbaliw ako. Agyaman ak Edward. Saan laeng akadagiti sabong? No diket kadagiti sakripisyum iti inaldaw. Tapno mapanek na kamlaeng ang nagbaliw kan. Ikarik bakit? Uray basit lang nga banag amang paragsakin ka, aramidag. Panagnagak at talaga asikalaang ti babae nga inayayat kan impat patag ko. Kumusta nga itinapanam ijay syudad lakay? Okay lang bakit? Kumusta mo't nga di anak ta? Pudno ka day ti kunada ang nagbalbaliwan ti asawa na. Siguro tayo sumot isang kaiba ka di anak ta. Ang imbagak king na. Saan ngagsigsiguradaw? Ngamen, ti babaero kat babaerong tulat ta. Panagkunab lakay. Talaga nga ta ang nagbalbaliwan di manugang ta. Dalam mo bakit? Hindi kita mo tayo. Ang mga no nagbalbaliw kampay ide. Ngabintong kwan, agbabae ba nan? Hay? Sigurado nga isuntuman ng ti pagsangsangitan di anak ta. Ay, unay mo laki di nga minin aya. Tatakatumpong mo laki din iti babaero ti kakaiso ng anak ta. Huwag nga ron Sa nabali ko man na minsan lang. Saan mo namin anong nga inaramid na? Kagapoy tinalao sa panagayat ti anak takin kwa na. Namin ano mo na pinakawan na. Maminsan pa'y nga aramidin ako nga ron. Ang mga makabil ko di nga Edward. Bareng ano din nanto aramiden manan lakay. Sapay lakuma bakit? Sapay lakuma. Tanog kammalay. Talaga siya ako hindi makalaban na. Oops! Oh. At iti ka bakit? Ay! Agyaman hak Edward. Kaya't mo ti pandesal, tay palamanan ka. Ay, sige man lakay. Ang ambasit laang ti ikabil mo apalaman na Diyak kayo tinasamit unay. Okay. Adtoy, bakit? Agyaman hak. Kastoy gumakanayo na niya. Natal na tibiyag.
Awan gulo, awan sakit tinagam, kan saan tangagap apa. Nagmayat man direk na siya. Katuan mat, si kalaang ba't ngamin ti agar aramid iti pakasaksakitan tinakam ko. Ah? No di ka kumaagar aramid iti kalukwan. Awan kumamot ti agbalin aparikot. Basol mo tadi ka mo ngamin makontento kanya. Sorry ka din. Saan na maulit ko na kumay. Kaya't kung ipakita kang ka talaga nagbalbaliw ako. Iso nga ikatam ka din, di ba nagduado di ta panunot mo? Apay, Edward! Apay, anaramid mo ti kastoy kanyak! Apay! Yuli. Kunak man na nagbalbaliw kan! Nga mapay nga inaramid mo manan! Apay! Bakit? Dagan na kumapay mo ta. Pangasim, agpalawaga. Awalan ti ramban nga ipalawag mo pa, Edward! Manglilipot ka! Bakit? Amo akarbangam tagungat. Nga madamot karbangak at umawat iti pamakawan. At luna ka nagbidutag. At pagbabauyak unay tinaramig ko, Yuli. Diyak pang adinadail ti panagtalig mo. Sorry bakit? Sorry talaga. Nailawanak laing. Sapay ko mata mapakawan na kumagay. Sorry. Sorry! Tay talaan ka di ti kabailang nga ibaga, ha? Nalakalaan nga ibaga ti sorry ken ka! Nga minsan na si ka ti masaksakitan! Bakit? Sorry ka din Ikarik nga ramidag amin na kabailang. Tapos na maurnos ti amin kadata. Ikarik, saan na maulit? Kat nakasagana ka magipanagnak iti da ita. Isang pang-aasing ka di Pagpakawanin na ko. Saan nga humdas ti sorry laang, Edward? Amok na ita bakit? Sumarong nga tuyak. Kasi pakumbaba dumaw-daw at iti pamakawan. Kat sapay lang ko Tay kanak pa iti may sa akong daway. Tapno pa nagdagak pa talaga nagbalbaliw akon. Pangasim. Bakit? Agabrod ka kunam, anak ko. Wen nanang, umadayo akpay, baring makalipatak. Maawatan ka, anak ko. Ang sigurado ka din, itiday ta apang ngedeng mo. Saan nga taan na saysaya at nusulbaran nyo pa iti parikot yung agasawa. Diya ka mo, nanang. Angam no ita, daytoy pa'y lang ang tinapanunot ko a solusyon. Ti umadayo. Ay, katsika ang arod, anak ko. No ijay abroad ti amom ang makaitad itital na ti panunot mo, ay katsuportaran ka Ang amnay, di mo ngarod kumabaybay anti bagim ijay, wan. Nang runakit agmay-may sakan to ijay. Wen nanang, awan rumbang apagdanagan nyo kanya. Takabailak ti bagik. Aga brudak, baring malipatak ti sakit nga impay mo. Aga brudak, tapno aginanamot to'y pusok iti kanayon apan ng paspasakit mo, Edward. Pangasim, Yuli. Di ka pumanaw. Diyak lagi ti kabalan na mapukaw ko iti biyag ko. Kinapudno na. Diyak kayat dayto'y ngaramidag, Edward. Iso na lang, takayat ko ti umadayo. Tapno makapanunutak iti nasayaan. Respetuak dahil abangad mo, Yuli. Ngam sabay la ko tadi nakliplipatan kabayatan ti kaadam iti adayo. Nakasagana ka makarami di amin. Mapanagnagaklaang at talaga nagbalbaliw akon. Edward, Talaga saan na maulit pa. Ikarik, di kan pasakitan pa Apolos, Yuli. Isa pang-aasim tapakawanan na kon. napakawan kan, Edward. Ngam kas itinakunakon. Kaya't ko pa ilaang ti umadayo.
tapno makapanunutak itinasayangan. Mawatan ka. Kanayon ko nga'y kararag. Asapay lang ko, ma. Tadumtang total tao nga itad mo ti sibubukal pamakawan mo kanyak. Sapay lang ko, ma. Tay kanak tupay ti kundaway amang ipanagnak. At talaga nagbarbaliw akon. Nanang, awanin. Awanin. Pinanawan na ko ni Yuli. Pinanawan na ko na sawag. Gonggo na! Nanang, Awan, ti sabali a pabasulam, no saan ati mismo mutlaang abagay mo, anak ko. nanang, Amaw no kasano ti naramid mo apan ang pasakit kan kwa na. aklo na kabasol ko ti amin, nanang. Wan, basol ko na ito na pasamak ka na kami asawak. Basol ko. Dinadail mo ti panagayat kan panagtalak ni Yuli ken kaad ako. Iso nga anusam kasi ka mo laang tinagar-aramid iti laklak amam asakit ita. Kapilitan na, nanang. Ngam ikarigatag tagbaliw. Marami itag amin na kabailak. Tablo sa anin na maulit pa na ito na napasama. Panagdaga kita sawag at talaga nagbalbaliw akon. Iti kasta, sublian na tumot lang ni Yuli. Dandani makatawan kumatan dito'y balasiw taaw. Ngam aging gaita, saan kami pa'y ang nakapagsarita ang nasaya at iti asawak. Kanayon nga umawag, kanayon nga ag-text kan ag-chat. Ngam no maminsan, jak replayan. Jak amo no aging gat kaano ti kastoy a relasyon mi. Kasla mabutengak mat ngaminan a mangawat manen ken kuana. Ngamin, jakon kayat ti masaktan manen no bilang taaramidan nan tumanen ti agbabae. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Yuli. Ken ka pagayam Yuli. Bagim dayta, iso asikamat laang nga rod ti makaammo no anya tinasayaat para ken ka. Naimbaglakit din taawan pay anak yo. Amangan no isupay ti maysa nga aglaklak iti sakit gapu iti kasta a sitwasyon yo iti asawam. Tinapatag ita ket pagimbagampay tinasugatan a pusom. Bay ampay laeng nga aglunit ti sugat agapwanan ti panang pasakit ti asawam ken ka. Sakbay amangeddeng ka, panunutampay anaimbag no anya dagiti posible nga ibunga na. Iti kasta ket awan to ti pagbabawyam inton dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Yoli, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam.
Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Aluy manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, iti agdama ket addaak ditoy balasiw taaw. Ngem tinak istoryan ita ket tinagbalin apadas ko iti addaak pay dita Pilipinas. Adu kami nga agkakabsat. Iso nga idiin baga ti ulitag ko at agibyan nak, pinalubusan dakmat dagiti dadakkal ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawon akon iti 15. Kastoy man dagiti pasama. Anday ta, nabalsig ko amin ng dagiti kinayok. Umanay mo't siguro dahito yun na pagsungrod mi iti sumagmamanong aldaw. Ibilag ko ba? Isalansan ko, tapno mamagaan na imbag. Kasta unay adagaan na. Ay, nagpulot nga minan ti panawan. Nabannoga ka nagbalsig mabisinak pa'y din. Tinasayaat, mapanak di kusina. Mapanak mang kita iti mabalin ko kanan. Hoy, Louie! Uncle Donato? Abay nga tugtugaw ka dita, ha? Abay, nalpas mo ka din ti paparamid ko kan ka? Oo, Uncle. Nabannoga ka nagbalsig. Iso nga agin inanaak. Sino tinagkunakan ka nga ginanaka, ha? Uncle? Maban ka ijay talon, tain ka ituloy ijay araradwak. Oo, Uncle. Tagawa ang tagunay. Di ka ginad-ginad, tamaan na makaraman ka manan kanya. Oo, Uncle. Di ka agaw-awid aging gaadi mo malpas na jay. Naawatam! Oo, Uncle Donato. Hey! Hey! Ano nga ti oras? Ay, ano sa anak nga bidlot? Amangan no alas 3 iti malam. Ay, mariknak tibisin ko Jack namin nangal daw. Ho! Ho! Mapan ko man kitaan. Muad na naloom abunga ti papaya. Isulangan ti kanak. Diyak pa'y ngamin nalpas ti aradwag. Sigurado nga ang tanak manan ni Uncle Donato. No gawid ak adyak pa'y nalpas ti paparamid na. Ituloy kong tuintun madamdama ti agarado. Mangkita ak pa'y iti konforme ang mabalin ko nga ipaunag. Tapno adda pamigsak nga agarado. Ne, unay mo't daytan apandangan mo, Louie. Inayadam mo't ibusam-samot amin nga inapoy kan si daanan. Ibatsyamot ni Uncle mo Awon, ante. Pasensya kayon. Mabisinak ngamin unay. Tas anak anangal daw. Wan ngam inayadam ata di kakat maltutan. Kan ipakpakauna ko na, Louie. Gawat ita. Iso amasapol nga agtipid na yun. Tani, narigat tibiyang. Basitum laang ti kanam, nawata. Wan, Antinida. Kastam kadilatan Donato. Tunggal sumangpot ka, nabartek ka. Tumalong na ka man, Nilda. Di nagpagibibiyangan ta saan ka matapagibibiyangan. Naawatan? Kasano adi ka pakibiyangan? Ket day tamot laang agin inom iti arak tar aramidam. Nagrigat lang arudan tibiyag, ngam karkarwang pay laang. Di nakman sitar-sitaran akasta. Tasaan mo da sikat mamang tadi di pag gininom ko? Oo, laklakayan kan.
Ngam di ka pa'y laagbalbaliw. Oh. Imbag lakit din tawan anak na. Tanuad da, ang mga nunataydan iti bisin, gapo iti kina-irresponsablem nga ama. Tumal na ka mangkunak na. Kaya't mo tatapisan ka, ha? Di ta ka man langan. Louie! Louie! Apay, Uncle? Umay ka man dito! Kuwan, Uncle? Darasam! Apay ka di, Uncle Donato? Ala, masaya na. Aging ka makatulog ka. Kuwan, Uncle? Lalay ngam di mang masahe ka niya. Tapno makatulog ka. Nawatan! Kuwan, Uncle? Louie! Louie! Umaya ko, Uncle? Papanamaya! Eh, kuwan, Uncle? Napanak nagbayabas, mabisinak ngamin. Ay naman naktak day ta bayabas. Day takid din diing ka into na rin. Imbes ati trabahom. Agkirkiraos ngaminan ti tiyan ko, Uncle. Sa anak mo't ngamin anamigat. Kapilaan ti impaunag ko itay. At daya ng mikat ka na tayo. Katawan mat. Agpapada tayo akapila ang tiimpaunag na. Uncle, Ala, ingkakat ituloy yung tiyan aramidam. Tap numalpas. Louie, Uncle, ingka makikumboy. Tasya ko timang ituloy tiyan aramidam ikitalon. sa dino, Uncle. Agburas ka no da pare duming iti mula da pipino. Agbirbiro kiti tangdanan ng agbunag. Iso amapan ka. Un, Uncle. Mano kanungay ti kumboy. Ay na, saan mo natamagan? Basta mapan ka. Agyaman tayo may Louie. Intun maminsan tumanen, wan? Ala, mabalin mo ti agawin, baro. Saan nyo pa'y mat nga intad ti kumboy ko, Uncle Doming? Ha? Ne, apay. Saan nga imbagan ni uncle mo ayakan ka, baro? Tiyan niya, Uncle. Adda ngamin utang na kanyak. Kat isuting karom, babaan iti panagkumboy mo. Ay, kastaya. Hindi namat ngamin imbaga, Uncle. Naglukon day diyang uncle mo. Oh, ato'y barok. Alam day to'y, tapno adamat kwartam. Saan, Uncle? Nakababain mat. Alakit din, awatamon. Aywan, adda ka di aramidam intun bigat. Amangan no kayat mo ti kumuyog amapan ijay ili. I-deliver ko dagiti imbunag tayo apipino. Sige, Uncle. Sige, angam ni. Agpakada ka pa'y akad angkal kan antim, wan. Iti kasta, saan da kan tungaungtan? Juan, Uncle Doming. Palubusan mo lakay. Sigurado nga ikan ni Doming ititangdan na date na. Tagpakpakuyog kat nga rod amapan ag-deliver. Anyat ko na nayakan ka, Louie. Tangdanan na kakanaw. Jack amo, Uncle. Basta ko na nalaang mat, ako yugak nga ag-deliver. Oo, sige. Sumurot ka. Ngam ibagam ta ikan na kay ti kwartam. Bayadan na titaktak mo. Tane, adupay ko mati aramida mi jay talon. Mabainak mat, Uncle. Mali. Bayam, tasyak to ti mangibagakin ni pare Doming. Apay no ibati mong ti barito akadwa manong Doming. Ay kat, no kayat nalakit di ka bagis. Mayat ka nga agbati ditoy, Louie. Kuha, Uncle. Awan nga min kadkadwak dito'y balay, barok. Imbagla nga ibabaon ka no kwa. Tangdanan ka mat no bilang takayat mo ti agyan kanyak. Kuha? Amangan no saan akayat da Uncle ko? Kasta ka di? Un, Auntie. Bayam, tay bagak to kan ni pare Donato. Siyak ti makaamo amang ipalawag kan kuhana. Sige man nga rod, Uncle. Isudamit lang amin ti pampanunutat. Tano siya lang, kayat ko. Tani, nagrigat ti trabaho kijay.
Kasano manong, slikan to lang arudan ti makisarita iti ulatag ni Louie. Wen kabagis. Agbati pa'y lang nga ron ni Louie ditoy. Tamapan ko ipakada kada pari Donato. Ang amno saan da kayat, umay kan tumot lang sukunen. Sige, Uncle. Katagyaman nak. Louie Barok, Ante Mirna. kauawag ni Manong Doming. Anya nga iti kunana, ante. Pinalubusan da ka kanungag na ed dito'y balay. Kasta ka di, ante. Nasaya at matngarod no kasta. Agyaman akno kayat mo ti agna ed dito'y balay, Barok. Una, ante. Kayat kun ditoy. Tanagrigat ti trabaho ki and Uncle Donato. Kanayo nakpay ama bisbisinan. Nagrigat ngamin ti biyag ijay, ante. Sa dino aya ti ayan dagiti dadakkel mo, Barok. At dada ijay lugar mi, ante. Ado kami ngamin nga kakabsat. Isu nga impatagibidak iti kabsat matlaan ni tatang ko. Kastagayam? Unante. Ngam, nauyong da Uncle Donato kanyak. Basit laang abidot ko. Bugkawan dak adagos. Kumabil pa ni Uncle Donato. Isu akayat ko na talaga ti pumanaw ijay. Nalpas ka din iti high school? Unante. Kagrad-gradwar ko lang hindi na panatawan. Dandanidid akong pagtuluyan iti high school. Tawan ka no aramatak. Ang impilit ko. Isu nga inanusak tinagdisdis kitar iti balunak iti eskwelaan mi. Kayat mo ka dit agtuloy nga agadal? Launay ante. Hanggang agurno ngakpay. Sige, siya kung ti makaamoy ti panagadal mo, Barok. Agpaiso, Auntie Mirna. Wen, kunak lang arudan. Pagtuluyan ka nga agadal, Louie. Simuro ta kini pare Duming. Tao may ko alaan di sweldo, Louie. Ha? Ayan nga ti sweldo. Itad mo aming kanyak. Ay, kuha uncle. Sana nga agsusweldo. Oh, imposible ah. Sana talaga uncle. Ngamin, pagad-adalan nak ni Auntie Mirna. Aniya. Day tatipod no uncle. Ay, sana mabalin dita. Trabaho ka dito'y. Ngam saan ka kidin nga agsusweldo. Sa dino tayo ti kabsat ni pare Doming. Kaya't ko ang makasarita. Naimbag nga oras mo, Kamsa. Oh. Ada ka di parikot? Auntie. Louie Barok, panawan na kami pailaan dito, Iwan. Sige Auntie. Anya ka di itayan ti ko na mga ibagam? Apaya kayat na ka makasarita? Ay ko. Kanakak ni Louie, madam. Pudno aya, saan nyo asusweldo ang ti kanaka? Wan, ada nga min saritaan mi ka ni Louie, Kamsat. Tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay, nga uray saan ko aswelduan. Nga pagtuluyag nga giskwela. Ne, habi ngay, awan matikas ta saritaan mi kini pare Doming. Iso a pinalubusak ti kanakak nagtrabaho kada kayo, madam. Ti amok kat susweldoan nyo. Iso ngay manugot. Kabsat, saan pa nakibiyang? Angam saan anasaya ti kasta nga aramida niyo no bilang. Agasam man, tapag trabahuan niyo ni Louie. Kalpasan na, da kayo ti mangala iti sweldo na? Di mo pakibiyangan no niya ti kayat kong aramidan iti kanakak. Nawatan? Tangay kastamat gayam. Iyawid ko lang ang ti kanakak. Sayang lang ti bambanog na agtrabaho ka. No di mo matgayam sweldoan. Awan mat problema iti dayta, Kabsat. Palubusak ni Louie. No lakit di ta kayat na ti sumurot kan ka. Agam no saan, sapay kuma tadi mo pilitan. Louie! Louie! Lukat amday di ko nakne. Saan ko manatang ti ulong? Maysa! Di nakpagpungtutin. Kaya't mun samot ang makaraman kanya ka? Panagkunak ka talaga di na kayat ti sumurot kan ka, Kabsat. Ay sana mabalin, madam. Nasken nga iyawid ko ti kanakak. Louie! Lukat am diri daw! Louie! Atoy,
Ikan kay ti pakitsendam ken pagpletem nga agawid. Ha? Di mo mabalin apilitan ti kaanakam no talaga adi na kayat ti sumurot ken ka. Agyaman ak, madam. Umanay ka di daytan? Uwan, madam. Sobra pa'y, Ay, sige. Agawid ak na ko tayo. Kasanuloy. Anya nga iti plano ita tanakalpas ka iti panagadal mo. Agsapulak adagos iti pagtrabahuak, anti. Adakan ka dayta, Barok. Un, anti. Numabalin namin. Katjak kayat nga adda masayang nga oras ko. Kan maysa. Kayat kun asubadan ti kinasaya at yu kanyak. Pakaragsak ti tumulong, Barok. Kat sa anak nga agur-uray iti bayad ti anyaman ana aramidak iti padak a tao. Nakasaysaya at kayo talaga kanyak, Auntie Mirna. Wen tanasaya at kamat kanyak. Nasingpat, nagagat, kan mapagtalkan ka. Isu nga imbilang kan kas pudpudno nga anak ko. Kasta akmat kada kayo, Auntie. Imbilang kayo umutan, kas pudpudno nga inak. Kat agyaman ak unay. Gapo iti kinaimbagyo kanyak. Manu atawon mat adyak nagaw-awid ditoy, Uncle Doming. Pimintas mat gaya man ti kalsada. Saan na nakaslay di Araf Road? Wan, Baraok. Ado pa yan ati babalay. Imadun ti umili ditoy. Ado ti dayaw. Kumusta mat nga tanda Uncle Donato kan Antinida? Ay, nadamag ko ngagsaksakit ni Pari Donato. Ang amjak pa'y piman na panpinaspasyar. Nalabit aga po iti kinalaing na nga uminom iti arak. Isu ngagsakitan. Ay katanya pa'y nga ay. Isu nga talaga. Artak mat nga may di ulitag mo. Ay kayat mo kanday. Tadumagas tayo jay balay da. Sakbay nga agawid tayo jay balay. Sige, Uncle. Kumusta kayo, Nanti? Luwi, anak. Si kakadinday ta. Ay na nagtaar ka batan balong. Kan limok magka. Sakto lang mat, Auntie. Ni Uncle Donato ngay. Sa dino ti ayan na. Ay na nabayagan ana idalit ni uncle mo. Nakong. Aday ti silid mi anak kaita. Saan unay ang makakuti-kuti, tanasakit ti tiyan na. Anya? Ni, apay? Agan ano ni Uncle, Auntie? Ay, nalipata kung di imbaga ti doktor asakit na. Basta complicated. Sino di kasarsarita bagay? At nagadisimbang bisita. Anay ko! Anay! Nangagnan ti boses mo. Umay ka na kung mapantay iti ayan na. Ala, di kayo nagsangit, Uncle. Agsao ka alakay. Adda ka di kayat mo nga ibagakin ni Louie. Uncle, Amo kakasta unay aragsak na anak kakitakan ka. Kan amok latan nga agbababawi gapu iti kinaulpit na itikan ka. Auntie. Pakawanan da kami kuma. No nagbalin kami anaulpit itikan ka, Barok. Ala, saan kayo nagsangit, Auntie? Di kayo agdanag, saan kayo abaybayan? Nakasagana aklat ta tumulong kada kayo. Tsak lang amin malapdan ti agsangit. Nangruna no malagip ko ti kinaulpit mi itikan ka.
Itatamaysakan a professional. Saan ka lata nagbalbaliw? Saan ka nang lipat? Nakasingsingpot ka lata. Hello, anak ko. Nagbalin kayo mat aparte ti biyag ko, auntie. Awan sa bali amang tulong kada kayo. Saan asyak? Aginggat ka balag. Tulungan kayo lagta. Kastamon ka dagiti kakabsat kan dadakal ko. Agyaman kami unay kan kaluwi. Katsapay kumataado pa'y abendisyon, di pa iti Diyos kan ka, baro. Ang yaman kami unay. Kanakan. Pagyaman kami, iti kinasayaan mo kada kami. Nga uray nagbalin kami anaulpit, iti kan ka. Maragsakan ang makakita iti baligim. Sapay ko ma, na mapakawan na kami kini atin. Nang runa-unay kanyak. Nabayagan ang napakawan kayo, Uncle. Kanmaysa, iti kaano man, sa anak ang nangimula iti sakit tinakam kada kayo kan ni Auntie Nida. Linipat kong dagijay, Uncle. Louie. Naragsak akon. Amang isubli iti bukod ko. Ngamin. Nakapagkindaw. Kan napakawan nakwitan. Kanakan. Di kay agsawi ti kasta, Uncle. Agpaimbag kayo kitdi. Addaas iti Diyos, Uncle. Saan kayo kuma amaawanan itinamnama? Kalpasan ti sumagmamano abulan, natay matlaeng ni Uncle Donato. Saan daan naparaburan iti anak. Isu nga ita, agmay sameten ni Auntie Nida ijay balayda. Ngamkit di, pasaray pasyaran met dagiti kakabsat ko. Ita, addaak dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho para iti pamilyak. Pagad adalak dagiti kakabsat ko. Kat adapay dua atol tulungan matlaeng ni Auntie Mirna. Isumet ti kadkadwa na ita ijay balay na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Louie. Ken ka pagayam, Louie. No nasayaat ka iti padam a tao, sigurado abindisyonan nakamet ti Apo. Ngem no naulpit ken natangsit ka, agbalin kanto ang nakakaasi iti udina. Alakastan pagayam, Louie. Ket agyaman akunay iti ingkapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Sapay kuma, tagbalin nga adal daytoy kadagiti papagayam tayo adumdumngag. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, iti awan sarday na nga kay panangtartarabay dito'y nanumo at channel tayo. Aging gamanen iti sumaruno nga upload me. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngag. Lagip ti napalabas. Naimbag
Bulag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Ditoy lang programa tayo, alagip ti napalabas. Anya ti rumbang nga Ramida, Diyos ko. Tulungan na ko ma. Iti kasta, daras ko malipatan ni Jojo. Saan mo ko mga ipalubos nga gladladingit aklatan? Ni Jojo ti rason anak kabangon nak, iti panagladladingit ko, iti damo ngayat ko. Nga, pagladingitan nak matlagayam. Nagsakit. Ngamdas kan nga aklo na kunti amin. Katlipatak matan ni Jojo. Ita tanalpasan ti kasaryaw. Sa dino nga iti pagnaidan yaw. Sa dino pa'y kumangay, nanang. Kat iti balay ko ha. Alangan mo't nga dito'y balay yo. Ha? Ay, umukidi Ay, nagdamag aklaan mo'y tanak ko. Sana narumba nga damagan nyo pa'y dayta, nanang. Adamat siguro panunot yo. Alangan mo't nga dito'y balay yo, ti pagnaidan mi. Kat nakabasbasit. Hay, tsak lakit di makagaraw dito'y. Matayak no siya ti agnaid dito'y balay yo. Ha? Sa nabali nanang, taka na yung nagtumot yung may pumasyal dito balay. Depende dayta, no palubusan ka, Jojo. Ah, Ha? Na, anya ti kaya mo asawan si Lane anak ko. Ada kayon, no anya ti panagawat yu itim pakaknanang. Ha? Ola, alaam amin na nakagawaam, Jojo. Agawit ta ni balay ko. Kunaklakit din no isurot na ti asawam ang makipagnaid ijay balay na agam sa amugayam anak ko. ano sa inyo lahat ng tagmay-may sa dito balay tayo, nanang? Sa nabali, taka na rin kayo mo't nga may sarungkaran. Mala ti napatag, baknang tinasawam. Sumaya mo siguro ti biyag mo anak ko. Nanang, Agam apay no kasaritam ti asawam. Ta umayak mo't makipagnaid ijay balay na anak ko. ha? Ay, mabayinak mo't kinisilin, nana. Amuyo mo't nga iso timang pakpakan kanya. Iso amin tagas-gasto si balay. Kasta aya. O nanang, iso pasensya kayo pa ilang nga. Sana bali, takanayin kayo mo't apasyaran dito. Kastam kadilatan anak kau. Kalayon anaunag ti pampanunutan. Diyak mo, tata. Ngam, apay nga tamarigata na ka makalipat. Anak, pangaasin talipati mo ni Jojaw. Siguro, nakaragragsak itay ti sidong ti asawan. Ay na, saan man gamin adagita ti pampanunutan? Uray diyak kayat apanunutan, tatang. Ngam isulat tamat ti sumrag iti panunot ko. Diyak maliklikan na panunutan ni Jojo, tatang. Rumbang na lang alipata mo ni Jojo, anak. Iliw-liwag mo tinapasamak ka. San na nasaya at ani Jojo latan ti pampanunutan? Tatang. Tinasaya at agbirok kay ti pagbisyam. Iti kasta, saan nga isot ti pampanunutan? Makapadakis king ka ti kasta, anak ka. Awan tinasaya at nga ipaay ti kanayon apa nagpampanunod mo. Ay, sir, kumusta ka? Okay, aklaan, Matramil. Kumusta mo tanti panagayat ng idartarira ko ken ka? Makatawanan nga gar-arama ken ka. Kwa, Ramil. Di mo ibaga. Ani pa ilang Jojo tilinaon tapuso maging gayta. Awanan ti mariknak apanagayat ka ni Jojo. Ay, sir, Ngamin,
Si kaitan ti ay ayatag. Ha? Agpaiso, Aisel? Wan Ramil. Agayatak matungkan ka. Ay na, agyaman na, Aisel. Kamaudyanan na. Nasumpadan mo't lang tinabayagan ng karkararag ko. Oh, ikarig, di kan tupaldaangan, Aisel. Sapay la ko ma. Tasaan mo nga ramidan kanyak tinaramid ni Jojo. Santo Apolos, Aisel. Ikarig day tayo tibatog ka langit. Anya at anong kalaysatan. Sigurado ka, Ramil? Wen, awanin ti rason. Tapno ibayag tapay. At datan ito nga edad. Isungag kalaysatan, Aisel. Iti kasta, makabukal tamatan iti pamilyata. Ay, kablawan kayo, anak ko. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay, sabay ko ma. Tanaragsak ti panagdinayo nga gasawa. Ramil banap. Sikan ti makamoy tanak ko ha. Sabay lang ko matayatam itinapod nun ni Aisel. Itatanalpasan ti kasarta, Aisel. Sa dino mo, iti kahit mo apagyananta. Diyak kaya't apanawan ni tatang Ramil. Numabalin. Dito'y talata ko mabalay nga agnaan. Kaasimat ngamin ni tatang no panawan tang agmay-may sa dito'y. Katuan na, awan pare ko titi day ta kanyak. Sikat ti matumpal, Aisel. Agyaman na ka, tao manugot ka iti kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka, Aisel. Uray dito'y tan nga agtalon. Nalawa mo ti sanik ko ni tatang. Sana paikit din nakabalan amulaan amin ti dagana. Datan ati mangmula. Ay katuan na. Kahit kung agtara ka na ti agduduma atingwen. Katwan adakan ka day talakay. Uray syakmat. Kaya't kumatiag tarakan iti baboy. Wala. Pag tinulungan ta bakit? Iti kasta, rumang ay ti biyag ta. Kastoy ka dilat ng tibiyag ta, Jojo? Ne, anya di ka mo asawan, Celine. Awan ka titi plano nga biro kiti trabaho? Ay kwa, Celine, pasensya ka na. Ngamawa mga minalpas ko ako rusaw. Iso marigata na kagbiro kiti trabaho. Iso kinayat na. Gaputaan mom abak na nga. Kasta ka di? Ha, ne. Anya ka din day tangay bagbaga. Put na mo, saan ka di? Ngam ti kinagpaiso na. Ni pailaeng ay sel ti adda di ta pusom. Sana puno day ta, Celine. Agasawa ta lang harudan. Sikat ay atak. Saan ka na makapaglibak? Iso a pinili na. Gaputabak na nga. Saan? Celine, sana puno day ta. Ay nasan ka nga glibak, Jojo? Dinak man nalilawan. Sa anak amaag. Saan asyak tiluklukwam, Jojo? Kalpasan tinasurok ang makatawan. Makiasawa maggayam na, Aisel. Yung damag ko, ang naragsak da itinakiasawaan na. Manalon ka nung matlalang kasawa na. Yung naanos ka nung kan nagagat. Ibagpay na, Aisel. Ang naragsak itinakiasawaan na. Yung siya, sa anak ka naragsak. Dahil sigurong tidosak. Gapoy ti panangikulasay ko kina Aisel. Agpababawi yung naladawan ti amin. Jojo, pinapanaw kong ti katulong. Awan mo't lang aramidem dito'y balay. Iswa, sika lang ang timang trabaho iti amin na trabaho dito'y balay. Tapno adamot maitulong mo kanya. Saan kat atapapakpakan kalatan kanya? Magsakit mo tindi kasta pa nagsasaong kanyak, Celine. Pudno mo, saan ka di? Isasan ka kumamasaksakitan, taday tat kinapudno. Sige, may sutik ko lang. Siya akong di mga rami diti amin na matrabaho diti balay. Iti kasta, awan mo't maibagbagam kanyak. Kasta, tapno adamot serbim. Di ko nam
siguro. Agbalin ka adon, no siya, ti maasawang, anya. Saan matakasta silin? Sorry, noon ti maitultulong ko kin ka. Umayak man pumasyar, anak ko. Oh, apayaya ka na yun ti yumayo dito balay, nanang. Taktakan nyo lang ti asawa. Madisturbo lang iti aramidin na. Ha? Awanan ti katulong mi. Iso nga ison ti para trabaho kadag iti trabaho iti unag ti balay mi. Ha? Nay, hapay ngay akas tamo tun silin anak ko. Anya nga apay? Rumbon lang, tapno adamot serbi ti anak yo. Saan kat apapakpakan data kanya? Di ko na siguro, agbalin adon dito'y balay ko, gaputabak na nga. Ha, naglaingan ngay, no aramidin nakit din na sugar mami na. Ha, pudno mo saan ka di? Ay, saan mo't nga itikas ta, balasang ko. Ay na, no, ano tinapatid nga ibagayo? Pumanaw kayon. Tamakadisturbo kayo una yan. Si Lain. No, awan napatid nga ibagayo? Saan kayon nga umay dito'y balay? Makataktak kayo lang. Nagalas kayam ti ugali ni si Lain. Bastaws ti pa nagsasauna kanyak. Ay, saan mo gayam nga agbibiyag abak nang jay anak ko iti dinana. Tay sumot tinagbalin akatulong na. Ay, agbabawi ako no apay nga isaw ti inasawa ti anak ko. Idintuta ni Aisel, nagpintasan ti kasasaad ti biyag na. Uray ni Mariaw, nagswerte, gapaw ta saan da pinanawan. Saan nga agmay-may sa ijay balayda. Ay, sana kas kanya nga agmay-may saak. Kandi nakpayan masarungkaran jay anak ko. Gapaw ta saan mo kano apalubusan ni Silen nga asawa na. Kunak iday no ayabanak ni Silen ijay nagdakkel abalay na agam sa amo gayam. Ayan ya ka din daytaw yan napasamak kada kami nga agina. Silin, sweetheart. Agawit ang manbihit. Mapan ko lang sa rungkaran ni nanang ko. Saan ka pumanaw? Dito'y ka lang balay. Ano niya? Ang kahit kulang mo ta makita ti kasasaan ni nanang. Saan nga minin nga umay dito'y balay? Sa mapan kumot kitaan. Ha? Rason mo na ang data. Ngam kinapudno na. Kaya't mo ang makita ni Aisel. Ha? Siguro mailiw kan kenkwanan niya. Anya ka din dito sa asawang. Adan asawa na Aisel. Oh, anyang idea mo. No ada pa'y lapanggap mo ang makisinubyanan kenkwana. Ha? Uray pa'y subyala. Sigurado asan na ko na kayat na Aisel. Kaputan na ragsak itan itin na ti asawaan na. Ka? Umapal ka? Anya kumangit apalak. Gapo, tasaan ka naragsak itidan na? Gapo, tasaan na natungpal ti arapaap mo, abumaknang ka, no siya ti maasawam? Mabaling ka di Silin. Husto day tan asang kadagulit mo. Mas tarumara kita, tasarong karak ni nanang ko. Ha! Patasam ti rumwarita, agsinatan! Anya? Alay ko, nagsakit na talaga ti ulaw ka. Iyak makabangon nga agluto iti kanag. Ay, nagriga alaki din ti agmay-bay sa. Hindi na mo lang aminin umay sarungkaran ti anak ko. Ay, daytoy ka din ti dusak. Gapo iti inararamid ko. Ay, no ni Aisel siguro tinakiasawaan ti anak ko. Awang kastoy asasaadag. Ay, nalaos ti panagladingit idi ni Aisel.
Gapaw iti inaramid ni Jojo. Asyak mo lang tinangsog-sog. Gamita. Ay, nakaragrag sa akin tibiyag na. Idinto ada kami kun ni Jojo. Kaagpaada kami asaan anaragsak tibiyag na. Ay, Diyos ko, sapay ko ma. Tama pa kawan na kadagiti dakis ngay nararamid ko iti kalabas. Manungal daw bitin ajak nakitkita arimwar ni natay. Kastaya, tatang? Huwag na nakaw. Kanayon ang nakarikip ti balayda. Yung sapay mo ngamin umay sa rungkalan ni Judaw. Padasan niyo man na mapankitaan di tabalayda, tatang. Ang mga nadamot ng dakas ang napasamak kaninana nati. Ay, huwag man nagpasaw. Mas daawak lang amin. Takanayon ang makita iti paraangan dano kwa. Manungal daw ajak nakitkita. Ay, makapadanag mga agpaisaw. Nay, asino nga tati agtuk-tuk-tuk. Nay, sa rungkaran nak na tati anak ko. Sana nakatrang ka na ita. Sobrang kalatan. Ate. Ay, pasensya ka na. No, na-disturbo ka. Madanaga na ngayon. Takaslamot dun sa angkarumrumbar dito balay mo. Ay, agiaman nagtaimay ka, Mario. Masakit ang gamin. Ay, manon nga aldaw adanom lang ti ipapaunog ko. Hidya makabangon nga agluto iti kanag. Ay, wampay kidin ati lutuag. Asos, pinasayat ipandakalangan ni Diyos Hospital. Ay, Manugayang mga aldong agsakit ka. ay alabang nga ron, Mario. Ay, po, talaga nakapsot ako na. Kahit numabalin, payaban niyo ko bati anak ko. Hindi na mo ngaminin umay sa rungkaran. Kapay nagpaiso di na kamatin sarsarungkaran ni Jojo. Ay, po, Mario, wag mababawi ak itan. Nuapay asaan ani Aisel, tinaasawa jay anak ko. Kapay Mike, kuna man o jay ba nang asawa ni Jojo ti kaya mo. Ay, po, saan gayam ati kinabaknang ti pangrukudan iti ayat, Mario. Tapay mo na ako ng tikas natin. Ay, nagalas ti ugali jay nasawa na. Iparit na pa'y sumarungkar kanya. Kan sumarungkar ijay balay da. Tama ka disturbo akanulang. Takaday. Ay kita talaga nga raw asal alasaya ti ugali di asawa na nukasda. Wen, iswa pang hasim ka di, Mario. Paayabam kumadya anak ko. Wait. Di ka ba dalagan natin? Tatalaga apayabak ni Jojo nga anak mo, itamag lang. Pangasim da palubusan na kumamad sila eh. Adda ka nun ni nanang ija ospital. Ana, tapno awan mo ti makunkunam. Sige, palubusan ka. Nagyaman ang unay silin. Saan ka di sumurot kanya? Saanan? Ado tinaskan nga ramidag ija opisina. Diyak kaya ti mataktak. Silin, mabaling ka diti tumawat iti kwartan. Apay? Ada ka di impadulin mo kanyak, ha? Chucho? Huh? Sige. Tapno di mo ko na, ikan ka. Amok mata siyaklatan tinamnamaan. Pasensyaan na ko man silin. Umumat nga ang trabaho. Kan may sa. At dahaklaan dito'y balay. Gapo tayo isugat nga rugti kayat mo. Ala. Awanan ti adu kaya sao?
At iti daw dawaton nga kwarta. Agawid ka matlaang adagos, ha? Di ka agbayag ijay. Nawata? Kasi kagaan tinagbantay kini Nanang Aisel. Agyaman aklaw na ya. Tat tinulungan yun ni Nanang ko. Ano ti klasim nga anak, Jojo? Apay abinay am ni nanang mo. Apay asan mo man laang mata sa rungkaran. Kasano? Di nakmat ngamin palubusan ni Silin. Saan na kaya't ngagkita ta? Anya? Kat, day ti makagapo abay-bay ang magtanti inam. Kasta ka di? Dahito'y sigurong titos. Gapu iti panangikalang ko kin Silin. Inkulasay kagawan ti makagapo. Ginapununan. Sana nagsaya at ugali tinasawak. Di mo ibagati kasta, Jojo. Aramidem ngamin ati pagrabangam kasmay sa padre di pamilya. Saan kat amang namnama kalatan iti kinabaknang ti asawan. Agtrabaho ka. Iti kasta. Adamat bukod mo a kwarta. Kan adagastusam. Saan kat adumaw dawat kalatan iti asawam. Kan saan amabalin a pander kalatan kan kuana. Aglalo no may papan iti inam ti saritaan. Agtrabaho ka. Kat sikat ti mangtad iti kwarta iti asawam. Saan kat asikat ti dumaw dawat kan kuana. Oh, ang yaman na kitirita pang magbaga, Maisel. Kaya't ko ti dumawat iti pamagawan. Iti naraming ko iti kalabas ka. Pagbababoyak, ti panangisukat ko ka. Yaman niya ang haron. Napasama ka.Esa pasensya ka lang man kanya. Sorry, Aisel. Pagyamanak paikit diti kas dyan ngay naramid mo. Gaputan na amok ni Ramil. Nga iso ti pudno ang mga ayat kanyak. Iso ti lalaki a pudno ang mga ipatpatag kanyak. Kat naragsaka kun iti danana. Sapay ko ma. Tama ornos yumatan ti may papan kada kayo ka ni Aisel. Iti kasta, agbalin matan anaragsak ti panagden nayo, Jojo. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga siguro aday tuyan ti gasat ko. Gapo iti panangikulasay ko idi ka ni Aisel, gapo laeng iti arapaap ko akinanam ay tibiyag. Katita, awan pay laeng nagbaliwan ti amin. Agtagtagi balayak latta kat pagserserbiak ti mangup opisina nga asawak. Siyak ti agaw awer ken mangas asikaso kadagiti duang anak mi. Siyak ti agitulod ken mangsuksukon kadakwada iti pagadalan. Diyak mo naginggat kaano akastoy ti sitwasyon ko. Diyak mat makabirok iti trabaho, gaputaawan kat nga rod nalpas ko. Talaga siguro aday tuyan ti gasat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka pagayam, Jojo. Pasensya kan iti bagak. Ngam panagkunak kat sikamat laang tinagaramid iti kunam agasat mo. Dayta ti pinilim abiyag. Dayta ti pinilim apagbalinan. Sika ngamin tay tao nga awan diskarte na iti biyag. Nuan niya ti adda isulatan. Sursurum ngamin ati tumakdar kadagiti bukod mo asaka. Sika ti lalaki, sika ti padre di pamilya. Rumbang nalaang ngarod nga aramidam met dagiti pagrebengam kas ama ti pagtaangan. Alakastan pagayam Jojo, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.